ассалому алайкум бинандагони гироми, барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар маҷлиси ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳр асосан рафти иҷрои дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта барои ҳафтаи нав нақшаи вазифаҳо аз ҷумла дар сатҳи баланд ташкил намудани тамошои ироаи паёми навбатии роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муайян гардид. субҳи санаи 19 декабри соли равон дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр маҷлиси ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳри Панҷакен баргузор гардид. дар ҷаласа нахуст раиси шаҳр аз муваффақиятҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳафтаи гузашта ёдоварӣ намуда иброз дошт ки маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид ташаббуси навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ҷиҳати эълон намудани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дастгирӣ кард. ҳамчунин пешвои миллат зимни сафари расмӣ дар ҷумҳурии исломии покистон санадҳои нави ҳамкорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии покистонро ба имзо расонданд. дар ҷаласа раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ ба ҳозирин иттилоъ дод ки санаи 23 декабри соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон паёми навбатии хешро ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ироа менамоянд. бинобар ин роҳбарони воҳидҳои сохторӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҷамъиятҳои деҳот, кумитаҳои маҳаллаҳои шаҳр, ташкилоту муассисаҳо новобаста аз шакли моликият ва тобеият вазифадор карда мешаванд ки барои тамошои пурраи ироаи паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар корхонаҳои худ тавассути телевизион ироаи ин санади муҳими роҳнамунсозро бо ҷомеаҳои меҳнатӣ тамошо кунанд. дар идомаи ҷаласа рафти обуна ба матбуоти даврӣ баррасӣ гардида масъулон ҷиҳати рафъи камбудиҳо вазифадор шуданд. ҳамчунин раиси шаҳр баъзе аз эродҳои худро оид ба ҷой доштани камбудиҳо дар муассисаҳои таълимии шаҳр баён дошта масъулони соҳаи маориф вазифадор гардиданд то рафти таълимро дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷиддӣ назорат кунанд. роҳбарони корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналӣ бахши ҳифзи муҳити зист вазифадор гардиданд то тозагиву ободонии хиёбонҳои марказии шаҳр ва ҷойҳои ҷамъиятиро назорат намоянд. ба роҳбарияти соҳаи кишоварзӣ маркази агентии ташхиси минтақавии тоҷикстандарт супориш дода шуд ҳар ҳафта рӯзи якшанбе ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ташкил карда шавад. маҷлиси ҳафтавори назоратиро раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият иҷро намоянд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти сохтмони иншооти баландошона ва коргоҳҳои истеҳсолӣ шинос гардида ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома мутаваҷҷеҳ бошед. раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ шиносоии худро бо рафти бунёди иншооти нав дар шаҳри Панҷакент ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон идома бахшид. дар маркази шаҳри Панҷакент дар кӯчаи Сиёвуш бо иқдоми соҳибкор сарвари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди зарафшонсоз Бобоев Мақсудҷон ду бинои баландошонаи 12 қабата бо ҷойгир намудани марказҳои савдою хизматрасонӣ дар ошонаи якум бунёд мегардад. раиси шаҳр ба соҳибкор дастур дод ки дар навбати аввал барои таъмини манзили зист ба он шаҳрвандоне ки хонаю ҳавлиҳояшон барои сохтмони ин биноҳо гирифта шуд тадбирҳои мушаххас андешида шавад. илова бар ин биноҳо ки дар маркази шаҳр сохта мешаванд
бо намуди зебои меъморӣ, сифати баланд ва таъмини ҳамаи шароитҳои мусоид барои шаҳрвандон ба истифода супорида шавад. Дар мавзеи дарвозаи Бухоро, раиси шаҳр эродҳои худро дар бораи бунёди дӯконҳои гуногун, риоя накардани тозагӣ, обод намудани роҳравҳо, тоза кардани ҷойҳо, аз тарафи тоҷироне ки ба савдои кӯчагӣ машғуланд, боқӣ гузоштани партовҳо баён намуда, масъулинро барои андешидани чораҳои зарурӣ вазифадор кард. зимни шиносоӣ бо фаъолияти толори арӯсии Мавзунаи Сӯҳроб, соҳибкор Абдураҳмонова Мавзуна аз раиси шаҳр дархост намуд ки барои фаъолияти мустақилонаи ӯ ҳамчун тарроҳи либосҳо бино ҷудо намоянд ва ӯ метавонад дар баробари дӯхтани либосҳои гуногун барои тарбияи шогирдон, ташкили мағозаи махсус ва иштирок дар озмунҳо имкониятҳои худро бештар хоҳад кард. раиси шаҳр изҳор дошт ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент соҳибкорони истеҳсолӣ ва ҳунармандонро дастгирӣ менамояд. дар хиёбони рӯдакии шаҳр бо фармоиши соҳибкор Қодиров Ҷобир аз тарафи соҳибкор Шафиев Нӯмон сохтмони бинои нӯҳқабата бо муваффақият идома дорад. масъулин ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки бинои мазкур бо тарҳи зебо сохта шуда дар қабатҳои якум ва дуюм марказҳои тиҷоратӣ ва хизматрасонӣ ҷойгир мешаванд ва иншоот тобистони соли 2023 мавриди истифода қарор мегирад. мавриди зикр аст ки аз тарафи соҳибкор Холзиёев Муҳаммадӣ дар ҷои собиқ кинотеатри Октябр бинои 11 ошёнаи истиқоматӣ сохта шуд. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки корҳои асосии ин бино ба охир расида дар қабатҳои якум ва дуюми бино барои ташкили марказҳои хизматрасонӣ шароитҳои мусоид фароҳам оварда мешавад. дар хиёбони рӯдакӣ аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд Яздони Шодмон биноҳои баландошона сохта мешаванд ки имрӯзҳо дар бинои аввал корҳои сохтмону васлӣ бо суръат пеш меравад. раиси шаҳр таваҷҷӯҳи масъулин ва сохтмончиёнро асосан ба иҷрои корҳои босифат ва сари вақт анҷом додани корҳои бинокорӣ ва ободонии атрофи иншоот ҷалб намуд. дар ҷараёни шиносоӣ бо иншооти шаҳр раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо фаъолияти коргоҳи дӯзандагии маҳсул шинос гардида ба соҳибкор Асадулло Муродилоев барои ташкили шароитҳои хуб баҳои баланд дод ва тавсия дод ки минбаъд дар коргоҳ дӯхтани либосҳои низомӣ ба роҳ монда шавад. дар мавзеи қаволаи шаҳри Панҷакент аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Қудрат сохтмони бинои баландошона ҷараён дорад. ба масъулини ин иншоот дастур дода шуд ки пеш аз ҳама ба сифати корҳои сохтмону васлӣ ва бо тарҳи зебо бунёд намудани иншоотҳое ки дар даромадгоҳи шарқии шаҳр мавқеъ дорад диққати аввалин дараҷа дода шуд. дар шаҳри Панҷакент фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Широз ҷиҳати коркард ва ба муштариён пешниҳод намудани маҳсулоти ширӣ сол то сол беҳтар мегардад. раиси шаҳр ҳангоми шиносоӣ бо фаъолияти ин корхонаи истеҳсолӣ роҳбарияти онро ҷиҳати зиёд намудани истеҳсоли маҳсулот ва ташкили ҷойҳои нави корӣ вазифадор кард. роҳбарияти ин корхона изҳор намуданд ки агар хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамкориро беҳтар намоянд, барои ба корхона супоридани шир мусоидат кунанд, имкониятҳо дар самти зиёд намудани маҳсулот ва намудҳои нави он вуҷуд дорад. дар шаҳри Панҷакент солҳои пеш коргоҳи куловгарии устои шинохта Кӯчмуродов Раҳматилло хеле фаъол буд. раиси шаҳр зимни шиносоӣ бо фаъолияти коргоҳи куловгарӣ ба сарвари он дастур дод ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои ташкили коргоҳи замонавии куловгарӣ, тайёр кардани шогирдон ва омода сохтани маҳсулоти куловгарӣ ба талаботи замони имрӯза мувофиқ чораҳои мушаххас меандешад. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии соҳибкорон мақоми хоса дорад. санаи 17 декабри соли равон ҷаласаи навбатии шӯрои соҳибкорони шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома.
در دوره دستور و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس شورای مشورتی اوید به بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری محترم امامعلی رحمان اوید به مسئله‌های شورای رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با مسئولان کاتبات شورای رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری جلسه کاری با اشتراک رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده، معاون رئیس شهر پروینه نقیبی، صاحبکاران و فعالان گذرانیده شد. آن با سخنرانی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده آغاز گردیده. او ذکر نمود که واقعا هم نقش صاحبکاران در پیشرفت شهرمان نظررس بوده. آن برای رسیدن و بلند برداشتن ثمره‌ناکی فعالیت کارخانه ها و همدستی آنها در معتدل سازی مالیوی به جایهای کاری نو تامین نمودن اهالی و افزون کردن بازار استعمالی نقش مهم می‌بازد. این است که در رشد شهر سهم صاحبکاران کم نیست. یکی به بنیاد کارخانه و دیگری با ساختن خانه‌های استقامتی سهم خود را در رشد شهر پنجکند و کشور می‌گذارد. بنابراین حکومت تاجیکستان فضای اقتصادی آزاد و یک قطار امتیازها را برای صاحبکاران فراهم آورده است تا که صاحبکاران به مشکلی فعالیت نمایند. اما با وجود تامین این همه امتیازها، صاحبکاران تا چه اندازه در رشد محل فعالیت نظررس دارند، موضوع است که ما این نوبت آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس مدیر بخش سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی کاتب شورا کریموف خیامشاه سخن نموده از فعالیت 6 ماهه به حاضرین حسابات پیشنهاد نمود. عبدالخالق خالقزاده جهت دستگیری زنان هنرمند و صاحبکاران به حاضرین سوالها داده و سپارش‌ها داد و علاوه نمود که به کشورهای به ما دوست و برادر از جمله جمهوری ازبکستان رفت و آن نموده با آنها همکاری سودمند به راه مانند. در ادامه چاره‌بینی مدیر شعبه اقتصاد و سودا سلیمانوف جمشید، سرمعمار شهر و دیگران سخن نموده ابراز داشتند که برای رشد صاحبکاری همیشه کوشش میکنند و با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر همکاری‌های خود را بیشتر خواهند کرد. در فرجام قید گردید که امروز سهم صاحبکاران در پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان نظررس بوده. آنها در زیر حمایت و دستگیری حکومت کشور قرار دارند. از این رو آنها را ضرور است که با درک مسئولیت و از روی قانونگذاری عمل کننده فعالیت خود را به راه مانده در پیشرفت و آبادی کشور سهم ارزنده خود را گذارند. در نوبت خویش دولت و حکومت کشور نیز پیوسته کوشش نموده ایستاده است که برای فراهم آوردن فضای باز هم مساعد صاحبکاری کارهای نظررس را به سامان رساند. یادآور می‌شویم که جلسه شورا به رشد صاحبکاری و بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند هر 6 ماه گذرانیده می‌شود. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف. از روی نتیجه جنبست دوره 4 آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است، خواننده صنف 9 مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکند شاهانه جاوید به دریافت جایزه 3 شرفیاب گردید. از روی نتیجه های جنبست دوره 4 آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است، خواننده صنف 9 مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکند شاهانه جاوید به دریافت جایزه 3 سزاوار گردید. در مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکند مراسم با شکوه پذیرایی غالب آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است شاهانه جاوید برگزار گردید. راهبریت شعبه معارف مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکند استادان و خوانندگان با یک شوق و شکوه خاصه غالب آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است در سال 2022 شاهانه جاوید را استقبال گرفتند. ضمن صحبت شاهانه جاوید اندیشه هایش را این طور به ما ارزیابی کرد. پی این شایعه صد دل کباب است، سرآغاز تفنن و حساب است. اگر پرسند محفل در چه باب است، کتاب است و کتاب است و کتاب است. من به نداره
خودرو به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی میرسانند که برای ما خوانندگان چنین آزمون‌های گوناگون را راه اندازی نمودند و تشکر زیاد میگویم. و استادم در این دوره چنین گفتند: ای پدر، ای مهربان، ای پیشوا، ای چراغ رهنما، نور خدا، از هنر هستید بر ما معتبر، با شما باشیم ما صاحب ظفر، کرده اید احیا رسوم باستان، همچنانی ای شه دور و زمان، ما قدم مانیم در ملک هنر، تاجیکستان را نماییم گل بسر، هادی موعد و دانا می شویم، در طریق مهر پویا می شویم، با شما در افتخاریم ای پدر، راه بگشاییم بر ملک هنر. بعدا مینداری خود را به دیرکتوری مؤسسه دولتی لیتسی شهر پنجگین محترمه گدای و نادیره میرسونم که مرا در این جاده خیلی دستگیری های زیادی را کرد. خیلی من از آن کس میندار هستم و بعدا مینداری خود را به استادم شاعر و نویسنده خلقی تاجیکستان استاد اسماعیل زلفی میرسونم و استاد سلطان بختیار میرسونم که برای من بسیار زحمت کشیدن از دوره اول آزمون تا دوره چهارم این آزمون مذکور برای دستگیری نمودن، بسیار چیزها را به من آموزانیدن. من خیلی میندار هستم از آنها. با مناسبت غالبیت شاهانه جاوید در صحن مؤسسه دولتی لیتسی شهر پنجگین جمع آمدی با شکوه برگزار گردید. سرور مؤسسه دولتی لیتسی شهر پنجگین نادیره گدای و مدیر شعبه معارف شاهیده مکملزاده و غالب این آزمون شاهانه جاوید ضمن سخنرانی خویش باری دیگر درباره موفقیت این خواننده و فراهم آوردن شرایط‌های مساعد از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای بلند برداشتن سطح دانش و ملکه خوانندگان توسط آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اندیشه های خویش را بیان نموده شاهانه جاوید را با این پیروزی صمیمانه تبریک و مبارکباد نمودند. سپس در یک فضای تنتنوی از نام رهبریت شعبه معارف مؤسسه دولتی لیتسی شهر پنجگین با غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است شاهانه جاوید سپاسنامه ها و دیگر تحفه ها تقدیم کرده شد. در دوره نقشه کارهای ترغیباتی کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجگین در کاخ فرهنگ با اشتراک دانشجویان اوید به موضوعهای مبرم روز ملاقات دایر گردید. با تشبوس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجگین در تالار خرد کاخ فرهنگ شهر در اساس نقشه مشترک مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت با کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجگین دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجگین کالج آموزگاری کالج طبی شهر و اعضایان تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن تحت راهبری معاون رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجگین همزیر زمان و وابسته به پیشگیری پدیده‌های نامطلوب پیشگیری گرویش جوانان به حزب و حرکت‌های تندگرا توضیح موقع تاجیکستان در حل مسائل مرزی و همزیستی آسایشته در جامعه ملاقات آزاد برگزار گردید. در ملاقات دکان فاکولته ریاضی پداگوژی کالج آموزگاری شهر شخیمов طالب جان دکان فاکولته فیلولوژی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجگین شمس روشنов و راهبر دفتر مطبوعاتی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجگین شیرینشاه نوراللویف اشتراک و سخنرانی نمودند.
нахуст муовини раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҳамзира замонава меҳмононро муаррифӣ намуда оид ба пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ маърузаи худро таҳти унвони падидаҳои номатлубро маҳкум менамоем ироа намуд. Зикр гардид ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд ки Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ соҳибихтиёр, ҳуқуқбунёд ва дунявии ҷомеаи ҷаҳонӣ буда дар ҷараёни таҳаввулоти бо суръати ҷаҳонишавии муносибатҳои иқтисодиву иҷтимоӣ узви ҷомеаи ҷаҳонӣ буда дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт қарор дорад. Вале терроризм ва ифротгароӣ беш аз ҳар вақта авҷ гирифта бо оқибатҳои даҳшатбору бераҳмонаи худ ба муаммои ҷиддитарини инсоният дар асри 21 табдил ёфтааст. Ҳамчунин декани факултети риёзӣ педагогии коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент Толибҷон Шехимов ва декани факултаи филологии тоҷикӣ Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Шамс Равшанов низ баромад карда пиромони пешгирии падидаҳои номатлуб дар байни ҷавонон андешаҳои худро иброз намуданд. Ҳамзамон роҳбари дафтари матбуоти кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Шириншоҳ Нуруллоев оид ба мавзӯи мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли масоили марзӣ ва бардошт аз мақолаи Абдуллоҳи Раҳнамо мавқеи Тоҷикистон ё чаро ҷумҳурии Тоҷикистон давлати таҷовузгар нест фикру андешаҳои худро баён карда доир ба роҳи ҳалли моҷароҳои марзӣ ки масъалаи муҳими рӯз аст андешаронӣ намуд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. Барои ҳар яке шумо саломативу сарбаландиро хоҳонем. Хайр.